Ағады кері қуырға. Тамашашыларыбыз, әлді ихлас көңілден сәлемлейді. Хайырлы кез, хурматли достар, қадірлі қонақтар. Добрый вечер, наши дорогие зрители, уважаемые гости. Мы от всей души рады приветствовать вас именно здесь, именно тут, в нашем Башкирском государственном академическом театре драмы имени Машиды Гафури. Римма, я вот только одну вещь не понимаю. Зачем столько пафоса? Ведь нормальным человеческим языком это можно сказать. А? Это театр, детка. Да, был ведь театр, а мама театр. Театр это живое искусство, да. Да, яратқан тамашашылары бұдыманан бір энергетикаларға бұлырға тешімна балконда, ең ғұңғыратта отырған тамашашылар мені ішінге, мені тойырға дейжана, мені хилалар, мені көралар. Әйткендей бүгінгі бітпетін тамаша ол бит театр, ол бит кино һәм театрға бағыштанады. Ой, не могу. Бana әйтелі, мәселен, шул хәтті ахаха тіп күләһің, теге хоңғыр әтті отырған тамашасыға еткірірісі, чтобы донести до последнего ряда, правильно? Я так понимаю. Ну, давай, покажи мне какую-нибудь оценку в театре, которую ты делаешь. Мәселен, Зулейха Куттары Наса. Браво! Браво! Браво, браво! Мына кинолар, күніңдің айтайын, бүгінгі кез киноға бағышланған деп. А кинолар несіп герой күндәрі наса екен, ә? Ол ұшайғыдақ қана ұшайғына отыра, күті режиссердің мотор деген күндәрін, ол вақытта оның башында міңәр-міңәрлеген ойдар өті. Менің бәлекей генә балам үйде ятып қалды, неме генә аша екен деп. Онан камера, мотор күндәрінде аз. Болды. Бұл бит театр, бұнда моторға, махаббатыра кетіп ойнарға керек, Руслан. Ярай. Ты не доигрываешь, дорогой мой. Браво, Рима! Браво! Я понял. Чтобы быть счастливым, нужно во всем слушаться бабушку. Она никогда не ошибается. Эй, Урал! Тойға текілім ярамай! Тойға текілім ярамай. Дурак! Гүлназ! Күтіп тұр! Шамил? Сөрә? Қойда юғалдың хен? Қойдан ғана әзләмәнім мен хені. Мен бит хені ғұмырым бұйы күттім. Кияуға сықтым. Біз бит бір-бірімізді яратайнек. Ғафу ет, Шамил. Хеңе сығалманым шул. Атайым менен әсейім хойлаған егет бар ені. Улардың тілектеріне қаршы бара алманым. Зөһрә. Кил әлі бұнда. Qorranın işleyin deyin. Ellemetine yeterlendin mi? Kort işe. Сақ міне кияуға. Kiyavga? Неме күләң? Бұл қадір мүмкіндір бит. Яңғызлықтан қаңғырғансы, қортайған күнімізде бірге болайық. Kiyav imiş. Ayat tügülmeyine şunday hüderilerge kortlas. Ya yara yetti. Mine yoklarga kerek. Zöhre. Bitti Şamil.
Бына күпме торша һине коткарырга килгән. Оят түгелме һиңә, Ха? Ура! Ина һиңа безнең гөнаһ сеңлебез. Самаймы ни? Бер түгел, ике харык куйды. Балакайым һинме? Һин китһәң, ул авыл тарала бит. Я хочу сам решить, понимаете? Ай, тута! Тута дим! Кайым тукта. Ушында күргән Малай! Остановись-ка. По-моему, это Фарид. Ağzına siyeyim. Kurmalarında kurada minne sabak malay. Bal minge. Maruska! Biliyorum yuttular beni. Bitti Ahmadullah. İrtege ikisi başlana. Benim gaylem zıva nazывается. Ay heymet kılasa. Gelen parayı. Yere karardım. Bu niye mi? Dinle Maruska, dinle. Ahmadullah. Bugün yola her kendinde qaytib iner öyle bular. Yola yakta yurtlarımız şatlık baxit menen bular. Yaşa aksi ömür boyu bir-birimizga dirrak bo'lib bizning yurak tuğanlarga hüyuminga yerlar bo'lib Minin gaylem nıklı uyam, uyaş esen nurun uyam. Minin gayle uyudumda in baxitli idin uyam. Dünya bu hem tuptungerek, bunun üçün gayle gerek. Gayleler her bir kişi berberine nıklı terek. Bultum yolla her kiminde qaytib iner öyle bo'ldi yo'li yapti yurtlarimiz shodlik baxit minnat bo'lib Dünya buğur tuttuğerek, bunun üstün gayle gerek. Gaylelerge her bir kişi birbirine nakla direk. Minin gaylem nıklı uyam, uyaş esen nurun uyam. Min gayleden uyudumda in baxitli idin uyam. Gelin hamam bulmaya, anlayı sevkosan. Onu bilmeyim Allah'ım gel, bir gayle olsan. Gelin hamam bulmaya, anlayı sevkosan. Onu bilmeyim Allah'ım gel, bir gayle olsan. Gelin hamam bulmaya, Amine Gayrem Sintat'ına ıldı burada kadını muhtar iksiyer gazeteli var. Rahmet, Hüseyin al. Bir gayrı olsana, gelin hamam bulmaya. Buna bir tiyatr yine küskaya, buna indi alkışlar, şunun üstüne işleyip bit. Ruslan. Оунаһын да аңлап торам. Ну, безнең дә артистлар булып бит спектакльләрдә, театрларда эшләп йөрмәй, улар да бит фильмнарда төшеп өлгерә.
И поэтому неудивительно, что партнером сегодняшнего проекта «Театральная ночь 2018» стала наша родная киностудия «Башкортостан». Давайте поближе познакомимся с ними. Так, Юнир Аминев. Он окончил Уфимский государственный институт искусств. Кстати, театральный факультет, я тебя помню. А сейчас он работает директором киностудии «Башкортостан». Второй наш гость Роман Пожидаев, режиссер киностудии «Башкортостан». Роман Пожидаев очень многогранная личность. Работал в качестве режиссера монтажа, звукорежиссера, кинорежиссера. Великий режиссер. Режиссер всех режиссеров киностудии «Башкортостан» Роман Пожидаев. И, кстати, друзья, сегодня с нами Велюра Исандавлетова. Тоже кинорежиссер, выпускница ВГИКа имени Герасимова. Она одна из главных организаторов Международного фестиваля национального и этнического кино «Акбузат». Ну и, конечно же, мастер своего дела Булат Юсупов. Режиссер, директор киношколы и кинокомпании «Живая лента», заслуженный лауреат государственной премии Бабича. В данный момент работает над фильмом, кинокартиной «Первая республика». Аплодисменты нашим уважаемым гостям. И слово вам, дорогие друзья. Ну? Говорите. Хайырлы киз, бик зур рахмат әйтем килә Башкорт дәүләт академия театрына безне хурлап ошо театраль төненә сакырганы өчен итәкчеләренә рәхмәт, коллегаларга рәхмәт. Менә безгә быел Абдразаков Амир агай Габдулбан улының исемен бирергә бирделәр Башкортстан киностудиясына. Ул үзенең сәнгать юлын ошо Башкорт академия театрында башлап китә. Актер булып, шам телевидениеда режиссер булып, шуннан 1990 елда ул Башкортстан киностудиясына насып җибәрә. Аллага шөкер, яшәһен театр, яшәһен кино, бергә яшәйек, тату булайык. Рәхмәт, без буш кул менән килмәдек, безнең монда 40 метрлы фильмда күрһәтеләсәк. Рәхмәт безгә, театрга, рәхмәт коллегаларга. Үзегезгә олы рәхмәт. Хөрмәтле кино һәм театр һөнәрләр тамашачылар, бик кызык икән монда. Шундай зур артистлар яулап алган сәхнәләр чыгу, менә яйлап кына куркып аркышылабыз да касабыз. Ну, әйтәһем килә инде менә безнең Юнир Минибаев әйтмешләй, кино сәнгате, театр артистлары булмай. Безнең бөтен нәфис фильмнарда, безнең төп рольләрдә, ошо үзебезнең төп театрның артистлары һәр вакытта катнаша, һәр вакытта матур уйнайлар, без уларны теләп, һәр вакытта сакырабыз. Һәм тагын әйтәһем килә инде менә, мин эшләйм документаль кино өлкәһендә бик күп еллар. Быел бит инде киләһе ел бездә республикала төп иң зур вакыйгалар үтәсәк, республикабызның 100 еллыгы, Мостай Кәримнең 100 еллыгы һәм ошо театрның 100 яше дип әйтәм инде. Әлбиттә, Башкортстан киностудияһы ошо 100 еллык тарихлы театр турында кино эшләмәһә, һәр тамашачылар бик безгә икенче төрле карар иде. Бүгенге көндә ошо проект өстендә безнең мәдәният министрлыгы белән берлектә менә ошо яwaplы эшкә тотындык. Бик күп тарихи вакыйгалар үткә сыгыса. Хөрмәтле достар, хөрмәтле коллегалар, тагы безнең сәхнәдә операторлар. Кадерле достар, матур итеп елмаябыз, булы сынлап та тарих киммән. Кинога төшү, улы сынлап та гомерлеккә. Кавасак минутта. Елмайырга онытмады. Рәхмәт, кадерле достар. Спектакль юкмы? Тагыла бер дубль, тагыла. Олег? Дубль, два. По свету, не по свету. Хорошо. По зрителю активный рак. Ага, все было. По зрителю активнее рак, ты бы Олег. Активный рак. Да, спасибо, достар.
vaqtida Do'stlikda kinoga aylanadi. Kimdi o'ynay ekan Ruslan? Biray artist edi. Alek. Ay Allah, nishlab mana o'sha yigit o'rnida men bo'lmadim. Buna bit kinolar nisib qadalatalar. Buna bit. Üstüsü dubl qadrli do'stlar. Ye yıllab kurbatmana nıbırak alkışlarını. Ye büyük kurbatmana olay bulmaydı kimde. Yapıla da kalkılır kaldı. Bu bir tiyatr, iptaşlar. Алло. Вақыт секілі? Қадыр келіп етем, қадыр. Күтігі дейінді. Қағыздарымды табайын да. Қайда екен? Нәмә диләһең унда? Қағыдар шкафта папкасында. Итләһем улым. Шул көндә һине балгырты саккайны. Һин үкреп еларга тотындым. Авыртунадан түгел. Каным балга әйләнә дип үкреп еланым. Һиңа бишек ерен йырланым. Атайың кубыда уйнап маташты. Йырланым. Әйттем бит инде шунда дип. Кайры менән тыңлайһыңдыр инде. Кабаланайык, улым. Кабаланайык, улым. Кабаланайык. Ой, şimdiden Kırağay malaya kaytkan. Қабайнай. Balam, Allah'a şükür kaytıp gittin. Yine tobalmayдар yine. Мен қабаланам, ғафу ет. Югір балам, югір. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Мен қайттым осы. Шuna несік? Қызғанысқа қаршы анализдарға тура келмей. Несік тура келмей? Мен аңламайым. Біз аңлап етмейбіз. Керек болғала бұндай қелдер болғалай ол. Донор іздеуін давам етейік. Ошо арала табылыр деп ышанайық. Жоқ екен. Талантлы, яш, популяр дип әйтергә була. Йондыдыбыз Артур Кабиров та катнашты. Артур гомумән безнең театрыбызда матур образлар сәхнәләштерә, киноларда катнаша һәм был Кырагай фильмының саундтрагын үзе язган. Бүлдәре Азамат Юлдашбаев, көе Артур Кабиров. Каршы алыйк.
Ey arkamdan, ey başımdan tövbehine qaytar iken Tövbehe sayqalıb gitken uldarda Yaxşı olmanma min, yaxşı olmanma min Yavaş olay min tırıştım Gelip sıkkandırma yok mu biday be Siden aşağıda Siden sığıp samalardan Aşktan saklap araşımdı Araşımdı duyup korktum her halde Ulaşmanın hayır oldu Alıqılanım Bıçqılarga tıyış qargıştı Aldaşmanım tihem Aldaşmanım tihem Bir-iki qat Yağmışımdı Yağmışımdı aldapma taştım Buldu indi buldu Günahmenen savaplarında Futbol klubu Kırvık yerinin dışı yarım Yılmanım nımhıdıra Nımhıvıra Bu halavut kıyımdığına kıylenim Көңіл юрмәлген еміне Қайттым бұна Хинен қаршыңа Рәнихімді әсәй әрләхімді Үй арқамдан Үй па башымдан Ya Xudayım. Ağzımdan yel alğın. Ağzımdan yel alğın. Bağlarımda geri qaytarırğa yardam edi. Onlarda özüm terbiyelesem. Ya Xudayım. Ağzımdan yel alğın. Ağzımdan yel alğın. Ya Xudayım. Qayda? Yuqorida, qayda?
нык итеп тор. Руслан! Руслан! Бында барала әйбәте, бында барала әйбәте, Хайырың ауырта. Ну а сейчас, дорогие друзья, уникальный момент. Танец, который не вошел к фильму «Эсе», но зато нашел себя и свое место в нашем спектакле «Юсуф һәм Зөлейха». Ваши аплодисменты. Да-да-да, дорогие зрители, ваши аплодисменты, вас не слышно. Это уникальный момент. Айнур Аскаров кусает ногти. Обворожительная Юлия Галиутдинова!
Mening o'rnimda bo'shata g'idmi yo'qmi? Yırlay biləһib? Bik heybet yırlayım. Kadir. Rəhmət, Neylичki? Muzikal gramotağız barmı? Var. Min muzika mektebini tamamlandım. Молодец. Bey biləһib mi? Beyeyim. 7 yıl boyu beyu tüngərəginə yürünüm. Kadir. Bravo. Rəhmət. Tak. Hezge yer birirler. Hareket kuyurlar. Hareket yavay bol halında. Oğlum ağane halıngan suşu. Demek mine de işleyip gelip sığa. Ye. Мен елемесін яуға барам еnim. Sen havalanıp kaçyanım. Biz eli yaş. Hem bizge yaşarga kerek. Bizin bik köp balaları bultuvasak. Hine arı başlığı itip haylayasaktar yenim. Yaman hine. Ura buten. Hau bul yenim. Kadir indi hungaha. Uydu gumerimde birge ederim. Halkım benim. Sizin arağızda ilim, yerim tep yangan. Halkım üçün uydu gumerim birde. İvder var mı arağızda? Var. Var. Meni ko'zga qarab turib aytay. Elbek adında Junior Kullanmayı. Oh
Борис Хакимов. Кауым ет мине! Хамид! Олатай! Олатай! Хамид. Хамид. Нимә? Нисек уйлайһың? Сәскәләрҙең дә йәне бар микән? Барыһының да йәне бар. Һәм сәскәләрҙең йәне сәскә йәннәтенә эләгәсәкме? Uğrayan yıldı min uğrayım ellerine tügen gözün uğrayım hin hulagan yandı min hulayım Qayda qaydağına üzdüm Qaydağına üzdüm gözün uğrayım Qayda qaydağına üzdüm Qaydağına üzdüm gözün Hin gelgen dalga min heyelem Berlerge koyam gözün uğrayım Hin gelgen
Наша воздушная, очаровательная Зиля Халилова, Сидикова и Урал Аминев. Урал алыста китмә беҙҙең янда. Беҙҙең Урал Әминев бар яҡлап та өлгөр. Бынан бында бейеп кенә йөрөмәй, ул Самурау балалар театр студияның эшен дә алып бара. Быйылғы йылда Самурау үҙенең 7-нче миҙгелен асасаҡ. Унда шөғөлләнгән балалар беҙҙең спектакльдәрҙә, ижад кисәләребеҙҙә ҡайнар ҡатнаша. Әлбиттә, Руслан ул өлгөр, сөнки ул театр актеры, ул йырлай, бейейді, һәм балалар да уҡыта белә. Дорогие друзья, кстати, в нашу театральную студию «Самрау» приглашаются дети от 7 до... Сколько лет? 17. До 17 лет. Приглашаем вас, дорогие друзья, тех, кто мечтает попробовать себя на сцене, кто хочет быть раскованным, общительным. Всех приглашаем. Слушай, короче. Самрау театр студияға. Шу, короче. Урал Аминевтің балаларын қарай білмі? Ага.
Дамы и господа, прошу любить и жаловать композитор и аранжировщик Руслан Уральский. Здравствуйте, господа. Я прочитал пьесу и согласен, что она требует некого музыкального осмысления и вмешательства. Вот тексты предполагаемых песен. Спасибо, милая. А вас как зовут? Лена. Лена Егорова. Руслан Маратович. Я знакомый, спасибо. Пожалуйста. Во-первых, я должен определить музыкальные возможности всех участников спектакля. Что такое музыка? Одни считают, что это набор звуков. Пифагор говорил, это математика. Я же считаю, музыка — это космос. Космос, который проникает в наши души через уши. Руслан Маратович, вы же хотели проверить нас. Даже тотальной возможности. Ну да. Да, конечно. Присядьте, пожалуйста. Итак, приступим. Давайте возьмем все вместе вот эту ноту. До. Все вместе, давайте. Отлично. Теперь возьмем следующую ноту. Ми. Все вместе, пожалуйста. Хорошо. Yandırmak yüreğinde min ulem Korkmak iğretine bitir gel Molla koşup kara koşup yanmak yürek bandılır Umer onırlar gider üstünde bulma atışım Gil bıldırın gil aldırın Ağlarından valla valla bir olsakla kuvveyin Ya şu yürekteyim bilir
Жоқ, енді күтіп тұрғыз. Бик шәт, бик матур ойнайығын, жырлайығын. Бұна театрда бүті әлі аңлашыла. Кит. Әйе. Ола бірім әлі аңлашыла. Ләкин бүгінгі кисәбі туғы театр түгілігін кино һәм театрға біз бағышлап кисәні өткәрәбіз. Шулай итеп, мен бір ойын тәқдим итәм. Һәм сәхнәлә қалып тұрымын. Әбін қадіріңді башқұрт тілін білген бір парды сәхнәбін түріне сақырабын. Башқұрт тілін білген бір яш қыз керек. Һәм яш егет, Руслан. Еңе яш. Улы бұ, тамашқысылары да бара. Әмі башқұрт тілін белірге дейіш. Башқұрт тілін кім өдің хынап қарағы келі? Ой, таптым. Әйдәгі сәхнә бір турнары қиметігі. Алқыштар, қадірлі достар, біздің тамашасылар арасында бір артистка табылды. Hem башқұрт тілін біләһіңіз ме? Біле. Қайда біздің егітібіз, біздің олпат, бір ир уламаны қайда ол? Біле. Абына екі егет отырама тұр етіп, галстукта мене олар ұқшай. Жоқ, бұна әлігіна матур ғына бір фраза еттелі. Келелі ағай. Уялмаға, біз сәхнәге сыққанығын yok керенді бір қасанда. Я пойду в ваши души, через ваши души. Ну, войдите. Кинола бүті әлі бұлдыра ал бұна, хин сәхнәлі. Әдір рус тілінде әлі бірген. Башқұрт тілін аңламаған кіші керек. Башқұрт тілін аңламай. Кім мұнда башқұрт тілін аңламайса, ұшында отырғалы байлан берді. Хин әбір. Қайда ол? Точно аңламай. Кел. Біздің флейтистка руссағына ойнай флейтіла. Башқұртса флейтіла ойнай білмей. Марина? Қазір мен ойында аңлатам. Бұл әрге. Біздің артисттарыбыз сәхнә артынан жүгіріп сығалар. Бұна ошы орында олар бірей спектакльдан ситуацияны ойнайдар, ләкин ауыздары асылалы дауышы сықмай, немое кино. Хір қыз тарафынан қызды озвучивать етәнігін, хір егітті. Ләкин сурды перевод тұру, руссаға тәржімә етәнігін. Не понимает Виталева. Вы говорите на русском. То есть переводите на русском и мужчину, и женщину. Біздің артисттарыбыз бір гіне фраза әйтәлер, мен стоп дегіз. После каждого предложения маленькую паузу, чтобы наши дорогие гости успели озвучить. Да. Ну что, поймете. Марина, держись. Стоп. Яңынан. Алғы апай, әйдәрін. Әйдәр. Дәгі. Қайдалыр йөрейім, әхіп бұнда елған қырғыд екен. Стоп. Марина. Как поняла, так перевожу. Какая же я сегодня красивая после салона красоты. Молодец. Еще бы парень какой красивый пришел. Так, тихо. Шамсия, келін. Асып та бөйтәлі. Әлі картошканы жариты башайық ма? Стоп. Марина. А вот и я, парень, услышал твои мечты и прискакал к тебе на белом коне. Молодец. Так, ага. Ягод. Картоп жарып кетіргәне алмаған бұл Виталий Барангины. Ага, стоп. Что ж я с твоим белым конем-то делать буду? Напоить его, накормить, что ли? Браво! Артабан. Я в кімігіне баймақта картоф әлшейді бәрінге сәттіктейді. Стоп. А вот тебе душица только что с полем сорванная. Чай заваришь. Я артабан. Ягод.
Kine bara. Yarayıp kertup kaygıya gittiğinde elle kiyavga sığahan mı mine? Нет, часть души тебя. У меня голова не крутится. Ты лучше меня в ресторан позови на суши. Yegit, artaban. Yarama tırışkeligine sevgine eser verinde oyarım dediler. Ну пойдем, так и быть, раскрути. Eyde. Bravo! Молодец, Марина! Ильсур Баринов! Сәхнәбез уртаһына килегез, әйдәгез. Үзегезнең яулап аткан алкыштарыгызды алыгыз. Это сын артистка. Брахерге пригласительный билет. Колоса спектакльна. Рахмет итегез. Рахмет. Урал Мирасович. Урал. Sağ olun Özge. Marina. Bernamel Hanım'ın bolsun ya. Akadar indi biz ekranga karaslarımızı tübeyek. О, Күрше, хаумы? Эй, хаумы, күрше. Кәлдәрегез несе? Аллаға шүкір. Арып. Қаралы, тағыла қатқан икмәкті келтергенлер бит, ә? Ол нешлеп шулай итәләр икән ул? Бүттә қала бойынса яңы бішкәнді тараталар. Ә безгә булһа қаты құтыны килтерәләр. Ә мин уларды қойнар кастрюль бұсы өстінде тұтып алам. Йомшарып, тәмләнеп, қабарып китәләр, яңы бішкән күк булалар. Yeğenim Арыслан шуларды ярата. Ә мин yeğenimді не ашата алмай йонсоям. Келін менән улым толтырып шақы-шұқы конфет алып қайталар да. Малай конфеттен башка бүтән бер нәмәле ашамай. Токмасында бәрәңгәһендә, әйткәндәй азатка бол итәм икән. Балалар белешеп сыга әле дигәндәр ине. Yeğenimнең сколиоз ахыры. Озат командировкала бит әле ул. Кайткас әйтермен. Ярай, рәхмәт. Ярай, һаулык торгыл. Һау бул. Беразнанан Арысланның туган көне. Туган көне. Әйдә итәйек бергәләп. Улайга һин иртәгә кисен безгә кил. Бергәләшеп әйтербез. Бергәләшеп. Мин эштән тура киләм. Һәм әйтербез. Бына тағы килдем яныңа, улым, Азатым. Һин туган сактала ошылай кардар явайны. Һин кискәй генә, бөтөнләй иламаның, мыжыманың. Барыһы ла һоҡлана ине һинең тыныслығыңа. Ә тормошта илап та, ҡысҡырып та, ярһыуыңды сығарып та алырға кәрәк булған шул. Ә һин барыһын да йөрәгеңә йыйдың. Шуға ла түҙмәне инде ул. Ярай, мин ҡайтайым инде, балам. Һинең үлемеңде Әминә йәшергән була, балаҡайым. Әсә йөрәге һиҙмәйме инде?
Яшь кызлардан да адашкан женщина без возраста Нурия Ирсаева. Әйтеге хөрмәтле тамашачылар, мин монда юклыгына сыкмадым. Безнең музейда викторина үтте. Һәм дә инде шуның еңүчеләре Газиз Котошев, Алина Ахметшина һәм Анна Карунас һәм өсөн киләһе бәйгене тәкъдим итәләр.
Сынап та бuna киноны дөрес әйтәһем, чөнки бuna бұл кино янма булмаһа, Рәмзия апай нинди булганын без белмәс идек. Дөрес. Тарихи мәл, безнең кадерле достар, театр Я Хода нинди бүләк булды булар. Театр төне дәвам итә. Безнең театр сезоны ла яңа башлана, яңадан дәвам итә. Бездә бик күп премьерлар көтә, бездә дә улар көтә. Менә гастрольләребез буласак, Мәскәү, Петербург, Ярославль, Китай. Шулай ук безнең артистларыбыз киноларга төшеп өлгерә. Әйдәгедәле бuna караштырыбызды экранга төбәк карайык. Бuna инде үз таган режиссеры Айнур Аскаров. Бұл хәтта кинозвезда икән дә улар. Бөтә киноларга төшә. Бuna улар киногруппа, бuna бұл кино өчен эшләгән, бөтә эшмәкәрләр, эшчеләр, бердән фотога төшкәннәр Айнур Аскаров. Бұл инде уның yeğenләре инде. Бұл Истаган Айнур Аскаров бұл малай нейді ойнай. Кем әлі оң теге? Кейін қайдан біләһін дегенде, кейін сақырмайдар киноға Шулай. Бuna біздің Әхәт ағайыбыз, бuna инде режиссер Айнур Аскаров. Демәк, бұл фильмда біздің театрдан Әхәт ағай ғана төшәләр. Yok, Әхәт ағай ғана түгел, онда біздің байтақ қына артистларыбыз катнаш. Улар киноға төшә, Әхәт ағай киноға ла төшеп өлгерә, ише фотога ла төшеп өлгерә, әйме? Уйнап та өлгерә бит ул. Бuna инде Берсе Республика режиссеры Булат Юсупов. Руслан. Һәм Артур Кунакбаев. Һин кемдә уйнайһың монда? Вәлиулла Муртазин Иманский. Бұл Гүлназ Хайсарова нинде һиңә катын эләккән. Как тебе повезло, Руслан. Әйткәндәй, Артур да Мәкәрим Мәһдиев төнеп улар инде. Башкорт академия драма театрының нигез һавасылары. Грозный, Иван Крот. Ярай, бұл киноны мен кабул итәм, чөнки ул театр турында безнең ардаклы шәхесләребез турында нәмә һөйләп торам ул, я Ходай. Гамлет, быть или не быть? Бұл Артур Кабиров. А ул кемдә уйнай инде? Ага, понятно. Кемдә иде? Габитов туйный. Бuna инде Бұл һин мәллә? Мин безнең өйдең яме киноһы быел, шулай ук быел яй төште бұл проект. Оның режиссеры Александр Галибин Мәскәүдән килә. Мин уйлыйм, Голливудтагы Вьетнам фильмдары була бит әле. Бик нык охшаган шул кинога. Ну так, бұл минем бәләкәй генә заявка шул яктан. Аңлашылды. Бында һин Сыңгыт ханга да? Бunda инде Гүлназ Хайсарова, Илгиза Гилманова, Ирада Фазлаева. Бәләкәс балалар үзгәрүенә карамастан, бына был матур кызлар, талантлы актрисалар театрда ла, кинола ла өлгерәләр. Матур кызыкка. Онда Фәнис Рахмәтов та төшкән һәм дә уның улы Юсуф та. Безнең актерларның балалары ла төшеп өлгерә кинога. Бына бит улар безнең матур кастар. Бына инде Салават эҙҙәре буйлап киноһы режиссеры Таңсулпан Буrakаева.
Әйткәндәй, бұл киноны Башкортстанда түгел, Эстонияга барып төшергәндә. Салаваттың һуңгы көндәре үткән Эстониялы. Һәм кемде Салават Юлаевты кем уйнайды дигән? Юк, Илдар Гомәров түгел. Мурат Рафиков, Салават Юлаев, Илдар Гомәров инде Юлай Адналинды уйнайлар. Без ысынлап әйткәндә, бuna мин горурланам. Безнең артистлар бuna шундый матур фильмда катнашкандар. Ана Тансубан Буракаева интернетта язган ине. Милли башкорт киемен киеп фильмды төшерһәм, бuna рухи яктан ул миңа көз бирә фильмды нисек төшерергә фәһемле уйлар башка килә дип. Бәлки шулай булыр, карап Бу фильмны без түгәмһезләнеп көтәбез. Шулайдыр Салават Юлаев 1775 Салават әндәре буйлап. Дорогами Салавата. Сәхнәлә Юлай Адналинды уйнаган Илдар Гомәров. Yerden kendi kulpten kiltirip bir demek var. Nabu, bir tılsımlı yoluklar, buna ısılıp ayrı patın kızın iğne kiltirip kapay, şul patın kız minye ölüp başın boğasan. Eytigideler, Aytapında Fatima benim yaş saklı Fatima'm var mı? Fatima isimli kim var? Bir kim yok. Benim Fatima'm buna durup kaldı. Fatima Uşuşka, davay pal mine. Tamam Fatima. Tamam Fatima direk bu vakitinde. Dağla, kızlar kuzeyime, Karavar, Ömer'in ötteyinde, Karalı, Kaşeyden, kudretli gireydim, öğütlemedi. Demeyiz. Demeyiz.
Muhabbet kine eden bulan şulay iler tala kiber tala akılman yaltıralan. Muhabbet. Hadi hadi bulay gel bugün oldu. Muhabbat! Hey, bu muhabbetin yanında gerek. Bu bir hünerge mümkün. Dağla, 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 dağla. Biz farklı muhabbetten bedelek taşı gitti. Yine farklı bakmasından yemek de yapmasın. Mine nedir? Dur. Oh, ahirge. Duşum. Ay yok duşum dur. Duşagam benim. Eder. Aslı. Biri tasarruf bulundu bana. Aslı. Biri tasarruf bulundu. Min ip patmış. İp patmış. Rufta. Alo beni. Duşakta varmayın beni. Ya hayla. Altı. Yine kuvve. Muah. Yoktu itu. Masa. Riyam şunda. Riyam şunda olsa. Şuan değil. Minedir. هذا كذا هذا كذا هذا ما نقول Abbet Fatima. Umaruddin Fatima. İlker Umarov, Şevket Muhammadova. Muhammed Alaga spektaklinden Ular bugün aktörler bizde Michael Jackson'la bulduralar. Yular Arnald'la bulduralar. Hürmetli тамашачылар, bizning shunday bir masala kelib chiqdi. Aytgandek, soat 10 to'la 5 minutdan hamda endi kimning evlanim bag'rim hine spektaklining biletlari bor. Endi teatrdan balakay zalına spektaklda qarorga o'ta oladi. Hul yakkularda unda bizning Zangар tumanlar артында Чипка, Эльвира Юнасова o'tkara. Ул хәлдә көтә bir төркем артистлар белән кулуарда. Kimde endi bunda Fidan G'afarov deb kelgan ultrag'iz endi ultrag'iz. Bizning kis davom ita ham ekranlarga kun halay. Мы
Посоветовались с моей дорогой Гурбису и пришли к единому решению, что командовать войсками найманов будет Кучулук-хан, мой сын. Я еще раз приветствую и благодарю предводителей, ханов всех родов и племен, собравшихся под знаменами могущественных непобедимых найманов. Темучин объединил вокруг себя свору отщепенцев и возомнил, что он главнее всех. Каков наголец. Этот выскочка Чингисханом назвался. Кто это? Это Чингисхан прислал Хасара, собственного брата, на переговоры. У Чингисхана нет желания с вами воевать, потому я перед вами и стою. Я посланник мира от великого Чингисхана. Понятно. Он просто боится нас. Только умалишенный станет воевать с нами. Мы непобедимы. А твой брат молодец, что боится нас. Нет, ты неверно меня понял, Таян-хан. У Чингисхана нет желания проливать вашей найманской крови. Он предлагает вам добровольно встать под его знамена. Проучите его за дерзость. Чингисхан вас покарает. Убей его. Хан әмірі бойынша фильмін қараңыз. Ол фильмдің режиссері Андрей Борисов. Күлмә. Мен хәзер хөрмәтле аудашта белән мин куркам. Юлдар үтү менән ул бераз шәфкатьлерәк булды. Абына мин әйтер инем, Андрей Борисов, ты говоришь, что Андрей Борисов снял кино, но он в культурном пространстве страны известен как театральный режиссер. Он поставил очень много спектаклей, и каждый его спектакль – это событие в театральном мире. И, дорогие наши любимые зрители, Андрей Борисов приехал к нам и поставит спектакль по легендарному эпосу «Урал-Батыр», который приурочен к столетию нашей республики и вековому юбилею нашего любимого театра. Шулай әлеге вакытта режиссер Айрат Абушахманов Урал Галиевтің неоконченный повесть әсәренен репетицияға башланы. Һәм кадерле дуслар, безнең репертуарда янәле Сыңгын хан турында спектакль урын аласак. Спектакль «Белое облако Чингисхана» по повести Чингиза Айтматова начал репетировать Мусалим Кульбаев. Абына инде Руслан кайда сыгып китте дигән, безнең традицион аукцион, кадерле дуслар. Аукцион тәкъдим итәбез. Фанфары! Был аукцион, был пригласительный билет. Мы разыгрываем на 4 октября 2018 года на открытие театрального сезона и приглашаем на спектакль, на который очень трудно достать билеты. Зулейха открывает глаза.
Наши билеты в партер на этот спектакль от 1000 рублей. Так что этот билет Мы начинаем тоже аукцион от 1000 рублей. Но этот пригласительный билет, кто получит этот пригласительный билет, будет сидеть не в партере. Нет. Он будет сидеть на священном месте. Президентская ложа. Президентская ложа. Кстати, все говорят, что Зулейху, спектакль «Зулейха. Открывает глаза» надо смотреть именно с этого места. С этой точки, да. С Потому что этого все ракурса. видно. Все видно. Бөтенема күренә, кадерле достар. Нисек Азат Валитов онда һауда батып үләлмәй, ыдалай. Нисек итеп Зөләйха өҫкә күтәрелә. Нисек итеп Йосуф Кәмәлә осоп китә. Мең-һум, кадерле достар, бу бик популяр роман. Мең-һум йәлме инде. Йәлме инде. Башканы 1000-дән. Мең-һум. Ана. No. Әле бөтәгендә караныгызмы әле был спектакльдә? Караныгызмы? Караныгызмы? Каранык, Руслан. Ана кайда күтәрелә. Мең-һум. Бер. 5000? Бармы? Кайда карайым әле? Был бит минең. Кайда? Тешләп кара. Юк инде. 5000-дә тотта утырып торышында. Мең-һум, 1000 бер. Зөләйха күтәрмәсә, безнең популяр, талантлы режиссерыбыз Айрат Әхтәм улы Әбушахманов булган. Уның һәрбер спектакле ул бит 7 каршы безнең театр сәнгатенә. Ул карый. Бына. 1100. Ягыд. Бұл спектакльға 2 ай алдынан билеттар һатып алырга кирәк. Бына яңа елга тиклем билеттар юк, кадерле достар. Тапмая сакыр. Әйткәндәй, без бына 14-нә, 15-дә уйнап, унда билет юк. Без Ярославльга фестивальгә барабыз. Онда билеттар юк. Мен дә 100 һумга алмасыгыз инде, 5000-гә генә калды инде унда. 1100 бер. Юк, унда бит Азат Валитов уйнай, нәмәгә дә карап утырабыз. Унда бит Шулманова уйнай. Үзе. Да. Онда Азат Валитовтың нисек һауга батканы, яки Руслан Хайсаров нинди роль уйнай? Утыр 8-нче халда, күрдегезме нисек уйнай инде? Оның погондарын кепканда, оның күлдәреннән яшьтәр атылып сыга. Мен уны үзем уйнаганда Зөләйханы үзем елайм. Ана бер егет торды. Касы бар әле. Утыр. 1100 бер. 1100. 2. По карте можно, карту можно нам. Пин-код менен только. Сколько? 1150. 1150 раз. 1200 раз. Ана 1200, я? А онда Кайда барма һинең 1250. Күрдемедем һинең 5000-дә. 1200, 1100 дә инде. 1300. 1300 бер. 1350. Барма һинең 1400. Ой Алла. 1400. Әйе, бұл яшь егет бик театрды ярата, ул һәрбер спектакльдә йөри. 1401. Унда үтәш, хөрмәтле Газали. Һин булай да 1400-дә Аллаһым. 5000-гә алмай тор, ултырып кына тор, пока что. Ул театрды яраткас математика дәресләрен калдыра. 1400. Һин 1400 бер. Унда Тәнзилә Хисамова, Сара Буранбаевларның Убырына каршы рольдәре. 1450. Бармы һинең 1500? Кайда? 1500 бер. Әдерләнеп килгән. Һин карадыңмы ул спектакльдә? Тагын карау килә, теге үтә. Унда булган юк.
1501. Ал. 1600. Endi bu 2 kishilik bilet, 2 kishilik. 2 kishilik? Ay, 2 kishilik, 2 kishiga. Kim mana do'stig'imdan 600 ol berha, yoki 1000 da ol berha, 1000 da men berha, mana menga 2000 ga olamda aytay. Bitta shunman. Men Ana. ha? 1700. Ondagi bizim ko'raylikli artistlarning eng yaxshi ansambl ismini oldi, Züleyxa Kudermasa. Onda Eldar Saidov, Gulnora Amirova, Eldar G'ummarov, Gulzar Mareva, shunday motor, intelligent kishilar o'ynaydi. Proyeksiya. Bunda yulduz bo'ladi, qip-qizil yulduz deymi? Mana shunda qarab, Ben 700 mi? Ha, 1701. Bir keme var onda. Motor ona keme var. Şöyle basıp gidiyor. Şu tikli motor hoklanıp, onda bütün hoklanıp gidiyorlar. Şu tikli motor. Tağla onda Aydar Şemsutdinov rolü. Şöyle. Ha? 1700 de. 1700. Benim ismim de birgem gele Yaşigit. Yaşigit. İsmim? İsmin nesi? İlnaz. İlnaz. Oo, 1700. Oo, yagirdi. Şunu teatr. 1750. Züleyxa Kuntların nasıl? Hep bir tona bir yıl. 1900. Oo, bunda 1900. Onda da güzel yayını yapgan. Hep o zaman da okunurdu. Aytganda, buna serial tushirila boshlaydi. Buna bugun birinchi kun tushiruv prosesini men Bugun birinchi kun. Tataristonda unda Züleyxani Qozog'istonga qarshi Cho'pon Hammatov o'ynaydi. Cho'pon Hammatov o'ynaydi. Bit motor serial bor. Abadan spektakl tag'la yaxshi qadrli do'stlar. İlnaz ko'pmatini qara. 1900. 1950. 1951. Ha? 2001. Yo'q, oqsan qarali. 2000. Ul boshqurtsan bo'lmaydi. 2000. Aha. 2000. 2100. Qarali, oqsan bormi o'g'lon oqsan? Sen kimlardan olib turamiz bunda men anlamayman. Qayda? Buni hep düşürülgen. 2001. Oh, nesi turadi? Oo, 2001. prezidentski ложа turadi o'sha adirtiga. Yagir, kuratiga niye? 4-oktyabr. 4-oktyabr. Sezon asıla ol kunda nesi o'ynayasaqlar aktyorlar. Bu bit yiyib ketmali. 2001 qadrli do'stlar. Ha? 2100? 2100 mi? Ha? 2100 mi? Молодец, Игорь. Уже 2001. Hali bir kimda 2000 da sbivot etmadi. O'zi bergan haqni sbivot etdi. Молодец. Shu tipli teatrda Timak yaratdi Ruslan. Davay 2200 deganda endi. 2000 Endi unda tushirilgan aqsalarim. No, qarali yordam etdi bit Ilnaz xalqim ko'p. 2220 mali? Yo'q, mümkün sığayım deb qo'lim ko'tarishga. Boshqa o'rtib ketishga. 2200. Ha, bir. Ha? Qayda endi u tushirilgan aqsalari? 2101. Züleyxa уже ko'zlarini yaptı. Yaptı endi o o'zi. Züleyxa 2102. Ayy. Hadi ismim birajım ben. Qadrli do'stlar, Mirabi teatrisin. Aqsahan İsmiga bilsak? Денислам. Это я вас студентам судил? Красавчик, я согласна. Денислам, красавчик. Тебе вот такой красивый пригласительный билет.
И когда Молодцы. 4 октября мы вас ждем в Башкирском академическом театре драмы имени Мажида Гафури. Именно с этим пригласительным билетом вы должны прийти, показать это в лицо нашим контролерам. Они говорят, мы вас... И гордо пройти на ваши почетные места. Рахмат сізге, алқыштар қадірлі достар. Мынабек біздің тәуірлесіздер бар. Ну, мы, конечно, можем взять эти денежки, но мы не будем брать. Потому что вы все думаете, ну вот, Башкирский театр решил заработать бабок. И сидят все, не там деньги, у меня 5000, но мы мирные. Держите гитару, молодцы за смелость. Баламская, Раздробится речка на скаку, цели конь примчится, верен седаку. Ветер из предгорий смелый упрям, путь найдет над морем к ласковым степям. Мой конь, ты в пути, как птица лети, любовь помоги найти. Край родины птица устремится вновь, ей с дороги сбиться не дает любовь. Не страшно метель, буря и мгла, путь находит цель, меткая стрела. Мой конь, ты в пути, как птица лети. Алтын дуга, помоги найти. Твои ресницы вдаль зовут меня, не остановиться, не сдержать коня. Вижу над простором день голубой, скоро, очень скоро встретимся с тобой. Мой конь, ты в пути, как птица лети, любовь помоги найти. Сахнада Башқұртстандан, Татарстандан, Ресейдің халық артисі Фидан Ғафаров. Уймас истәлдер, сәйюкә
Спасибо, Рахмат. Рахмат.